selesai beli red papa tuh. Hai teman-teman nih, gue di bandara nih teman-teman, Cengkareng. Teman-teman, berangkat tuh. Di Terminal 3 ini, Cengkareng. Nih, waduh, bread papanya enak banget tuh. Belinya di sana. Tuh, bread papanya di sana. Teman, aku makan dulu ya. Makan dulu teman-teman. Aku makan kari mie nih teman-teman, tuh enak tuh. Kari mie enak banget.